Muandiki Munene ngwatanioni ya kutetea mavata Alimu wana uvonge wa Yatta Masinga Michael Kasimba niwanengane mithenya na umwe Kula nzama ya kumaandika Alimu TSC kumaiva Alimu ala maambatiw'e ndeve kusomethasya nthini wa junior secondary na vala ukwasya ta mamina mwaka mataivwa. Kasimba eweta Alimu aya tamethiitwe maivitukila mavinda maito kuivwa mayisila kuongelelwa misala yo na vala imwe yithitwe na mawito na kuvika uyani pamwe na kuiva nyumba na vala waweta itina wa mithenya na imwe nimaithiwa Kukomea wi alivoti yake Ben Musau na vilingi wa mavo Muandiki Munene ngwatanioni ya kutetea mavata Alimu uvonge wa Yatta na Masinga Michael Kasimba Ngui niwanengane kilungu cha mithenya na imwe Kula nzama ya kumaandika Alimu TSC nikanaivikie na kumaiva Alimu ala mavikie na maambatiw'e ndeve kusomethasya junior secondary na vala ukwasya tamavikie tena mamina mwaka umwe mataivwa. Nitumanie kana Teachers Service Commission ndinesa kuiva Alimu ma JSS alama na deploywe kuma primary schools. Alimu maituma promotewa na umwe primary schools na matwawa magathukume JSS ni mathukumie mwaka wa thala na mayisila kuongelwa mbesa tuendai ya Teacher Service Commission kana within the next 21 days mawiva Alimu maituma JSS we will go for industrial action. Go within 21 days, Teacher Service Commission, iwe Alimu ma JSS itoto. Oingi Kasimba eweta Alimu aya tamethiitwe maivitukila mavinda maito kwitha mataivwa ongelwa misala na vala mamethiitwe na mawito ma kuvika uyani na kuiva nyumba na vala waweta itina mithenya na imwe kuthela tamethiwa Kukomea wia Alimu maito alame uthukuma nthini wa junior secondary schools nimethiitwe na maumo maingi muno kumela maandikiwe. Kindu cha mbere Alimu acio maito kumela ma deploywa na matwawa nthini wa secondary schools mayisila unewa their increment. Amwe ni ma transfer kuma kundu kuwasa mathi kungi amwe makomboete nyumba angi ni maiva transport na mayisila unewa their increment. Twanenga Teacher Service Commission matuku 21 maive Alimu acio without fail. Maiva Kenya National Union of Teachers ni kuorganize for industrial action. Kasimba ni watu la nzama ya kumaandika Alimu kwa kila kuweta Alimu ala ma JSS mananengetwa mavalua makuungamia mitihani minene na mavikia na uvetango mithenya umwe wa mitihani isu itanambia tamailite na kuivwa ndumwe na ala thukumu ni kwitha manai na mavalua mawia. Otauni tumanie kana Alimu acio ma JSS manane wa wea wa kuungamia mitihani ku secondary schools na then wa primary schools invigilate na supervise KCSE examination na KCPE examination na KPSEA assessment na Alimu acio patiele muthenya wa mwiso kama umwe na mewa maikai kuungamia mitihani. That is humiliating, that is satanic, that is immoral. Andu ala manaumisia Alimu acio kuemaikithia mutiani mama nanima demotivate ye na mathesya morale yo ya kusomethasya kuutu ikulia nuru mananewa appointment letters maibwe tamaikithia mutiani usu. That is our demand and it is our irreducible minimum. Ilingi wa mavo Mtongo TV nyeni tawa Ben Musau.